Iyo winjiye mu mihanda y'intara y'Iburasirazuba werekeje i Rwamagana n'i Kayonza usanganirwa n'izi nkingi zikoreye insinga z'amashanyarazi tutabona handi mu Rwanda. Ubu ni uburyo bw'ikwirakwiza ry'amashanyarazi bukorwa na sosiyete STEG International Services mu rwego rw'umushinga EARP Electricity Access Rollout Program ushinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda ukaba ukorera muri EWASA. Nubwo intara y'Iburasirazuba iri mu bice by'u Rwanda byari byaratereranywe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bwa nyuma y'abakoloni na mbere ya Jenoside ya 1994, uyu munsi iri ku isonga mu iterambere. Ibi rero babikesha iki gikorwa cyo gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu cya EWASA EARP. Ndetse je navuga yuko ari kimwe mu bintu bikomeye cyane abaturage duhagarariye bashimiramo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Urebye mbere yuko haba iyi gahunda yo kwihutisha uburyo bwo kugeza amashanyarazi ku baturage cyane cyane tugera no mu byaro, twari tukiri kure cyane. Imibare twahurizagaho na EWASA twabonaga tugeze nko ku kigereranyo cya 11.7%. Ibi bikorwa byo gukwirakwiza amashanyarazi bikorwa mu busanzwe na EWASA EARP, ariko mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda hakaba hariyambajwe na sosiyete y'Abanyatunisia STEG IS. Nyuma y'umushinga w'igerageza wakorewe mu karere ka Nyagatare mu mirenge ya Rukomo, Memori, Karama na Gatunda, STEG IS igashobora kugeza umuriro ku ngo hafi 5,000 mu mezi 4 gusa. Iyi sosiyete yahise ihabwa akazi ko kugeza amashanyarazi ku ngo 50,000 maze ibikora mu mezi 18 gusa. Byarangiranye n'ukwezi kwa 12 2012. Ibi bikaba byarakozwe mu turere twa Nyagatare, Gatsibo, Kayonza, Rwamagana, Ngoma na Kirehe. Duhereye mu karere ka Nyagatare, umuriro w'amashanyarazi umaze kuhahindura byinshi. Nyagatare yahoze ari icyaro kibisi hambere, ubu ni umujyi ukeye ugendana n'ibihe. Umujyi wa Nyagatare wari umwe mu mijyi y'inyuma cyane, ariko uri mu mijyi y'imbere cyane. Ndetse tuvuga ko uretse nk'umujyi wa Kigali mu myaka nk'itatu iri imbere nta wundi mujyi ngiye mpamya uzaba uturusha cyane cyane ko ari umujyi mushya twafashe umwanya wo gukora plan nziza. Ikindi nyine ni ibyo bikorwa byinshi bitandukanye byagiye biza uburyo amashanyarazi yaje imbere yuko umuturage natekeye cyo kuyakoresha nawe ushyira muri gahunda uburyo umuturage azamubera igisubizo. Nuko umuyobozi w'aka karere akomeza bisobanura ngo uko Nyagatare igenda ikura ni nako amasantere hirya no hino agenda akura andavuka. Birashimangirwa n'umukuru w'intara y'Iburasirazuba. Mu myaka yonyine nk'itatu gusa ukaba ugenda n'izindi centers hirya no hino zigenda ziyubaka kubera aya mashanyarazi. Ari utuntu twinshi dutandukanye bikorwa bigenda bijyaho kubera ko amashanyarazi yageze nyamuna kagasanga aha barimo kutwushyira twa saruni, barimo gushyira utumashini dusya, hari inganda ntoya. Mperutse gutangazwa no gusanga abaturage nari nzi ko bataranabitangira. Ubu ngubu ntabwo bikibasaba kujya i Kigali kugura inzugi, barazisudira bonyine kubera ko bafite amashanyarazi. Ugasanga mu gasantere bashyizeho ubu dusigaye twarahinduye ntitukitwe tudukinjiro n'udukiriro, bishyiriyeho utuntu duto twabo tujyanye n'ubushobozi bwabo, ariko akaba yagura ibyuma yarangiza akabisudira agakora urugi. Uyobora EWASA muri aka gace aratubwira amasantere amaze kugeramo amashanyarazi. Urwego rw'amasantere tugiye nko muri STEG ya mbere hari Gatunda, hari Rukomo, hari Memori, hari Karama. Muri STEG ya kabiri ho ni nyinshi cyane ziragera ku masantere muri Nyagatare na Gatsibo ni nk'amasantere agera nko kuri 50, bivuze ngo muri Nyagatare ifite nka 30 no muri Gatsibo 20. Hirya no hino mu cyaro ubu akatadowa kasimbuwe n'itara ry'amashanyarazi. Ugereranyije umuturage w'umuganiriye amafaranga yasohoraga agura peteroli n'amafaranga uyu munsi asohora agura umuriro n'amafaranga make cyane, kandi ugasanga ni noneho n'ibintu bitanamubangamira. Ubundi kwari kubanza gucana, murabizi gukoresha itadoba cyangwa n'ibindi bintu bitari amashanyarazi biragorana cyane, ariko uyu munsi usanga rwose umuturage yishimye. Ubwo kandi ni nako havuka imyuga ishingiye ku mashanyarazi, bamwe bagenda bigira ku bandi. Burya uyu muturage atangiye agatera intambwe mu buryo bushimishije, undi arabanza kubata ariko kuri afite iki ntafite, akora nk'urugendo shuri. Ubu rero batangiye gukora ingendo shuri ku bantu batangiye kwiteza imbere mu buryo bushimishije bashingiye ku mashanyarazi, nabo batangiye gushyiraho udushinga dutandukanye tubafasha kuba bakwiteza imbere. Umujyi utera imbere uko bukeye kandi uteretse mu karere kuje umutungo kamere ushingiye ku butaka, Nyagatare n'izingiro ry'inganda zikesha ubuzima bwazo umuriro w'amashanyarazi wa EWASA EARP.
ubu nabo ko hamaze kuza nk'inganda zigera nko muri 5 muri iki gihe cy'imyaka nk'ibiri-itatu kubera amashanyarazi dufite. Duhereye ku ruganda Granite, uruganda uretse no mu Rwanda mu East Africa n'uva nta handi uruganda rumeze kuri ruri. Nyange Industries narwo ruri hano, narwo ni uruganda rugezweho. Hari uruganda rutunganya umuceri hano Ryabega, hari n'urundi ruganda rurimo gukora wine rwiza cyane, hari uruganda rurimo gukora zaji. Nyagatare kandi ni igihugu gitemba amata, ariko kugira ngo agezwe kuri benshi binyuzwa mu makusanyirizo y'amata ubu akoresha umuriro akesha EWASA EARP. Tumaze kubona umuriro wa EWASA byatugabanyije amafaranga twajyaga twishyura ku kwezi kuri mazutu. Nka mbere turabona umuriro twakoreshaga litiro 20 ku munsi, ariyo bijya mu 20 ku munsi, wakuba n'ukwezi ugasanga 1600. None ubu ngubu ari umuriro gusa, ntabwo turenza bill y'amafaranga 150 ku kwezi. Kandi bagatwara n'amata afite kalite. Amata afite kalite kubera bwa bukonje bw'igihe kirekire. Ubundi bakonjeshaga igihe gitoya kubera igiciro kiri hejuru, ugasanga barakonjesheje, bakteria ziriyongereye, bayashyira ku ruganda, ugasanga amata bayaha igiciro cyo hasi cyangwa se n'ubundi baranayanze. Uyu munsi bakteria ziragenda zikabanye cyane. Ayo makusanyirizo kugeza ubu dufite arenga nka 48, ariko turacyakomeza n'ubundi no muri uyu mwaka dufite andi turimo kubaka. Icyagaragaraga ahantu henshi hari hataragira amashanyarazi n'ibyo byuma twari twarashyizeyo n'inyubako ntabwo byakoraga. Akarere ka Gatsibo nako nikatanzwe muri iyi gahunda ya EWASA EARP yo gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu. Umaze kugera henshi kandi watumye akarere gatera imbere. Abaturage bateye imbere cyane cyane mu bucuruzi. Ntabwo umuturage yarazi ko fanta ishobora gukonza. Iyo kureba nka za salon aho abana bogosha bakoraga twa tundi twa kenyege, hakuye munsi za salon urabona ukuntu zihinda. Umwana kubita imashini hariya akogosha umuntu minota mikeya biteye uko yabonye umuriro. Mu bucuruzi urabona ko nibura mu by'ukuri abaturage bafashe icyerekezo. Ahandi akamaro k'umuriro w'amashanyarazi wigaragaza ni mu bigo by'amashuri ndetse no mu bigo nderabuzima. Amashuri abana bakoresha za mudasobwa kubera ko umuriro hari kandi uhendutse. Abegereye amashuri ninjye bashobora prep kwa revision, abana barabiga umwana asuka ashatse. Ndetse usanga n'amavuriro mu yakoresha za generators. Generator irahenze kuyenkoreye kushimazutu muri kuri arahenze, ntabwo byaborohera, byazamura cost of operations z'ibitaro. Aya mashanyarazi muri Gatsibo anafasha mu iterambere rishingiye ku buhinzi n'ubworozi. Urabona nk'abantu borora inkoko, umuntu umwe yorora inkoko 2,000-3,000. Iyo afite umuriro production irazamuka. Urugero hano muri umurenge wa Kiziguro, umuturage ahinjije amafaranga avanye mu magi, avanye mu nkoko, agurisha afite 3,000. Hakuzira nijoro haracanye ziharazirya. Ibikorwa byo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri Nyagatare na Gatsibo biteye bitya nk'uko tubigezweho na Bwana Kanamugire Vedaste uyoboye ishami rya EWASA muri aka gace. Muri Nyagatare na Gatsibo mu kwezi kwa gatandatu 2011 kwa dufite abakiriya 9,000 gusa. Muri Gatsibo dufiteyo 2,000, no muri Nyagatare dufiteyo 7,000. Ariko nyuma y'umwaka umwe gusa tukaba tumaze kugera ku 26,000 hafi muri utwo turere tubiri ari two Nyagatare na Gatsibo. Nyagatare yari ifite 18,000 birengaho gato, mu gihe Gatsibo tumaze kuhaba amashanyarazi ingo zirenga 6,000 hafi, bikaba ndetse 7,000. Byakomeje kuzamuka ku buryo ubu ngubu dufite hafi 1,000 bigera kuri 40. Muri Nyagatare akaba hamaze guhabwa ingo 1,000 bikaba 30. Muri Gatsibo akaba ari 1,000 birengaho 10. Bwana Kanamugire Vedaste aranatubwira imihigo bafitiye aka gace bakoreramo kagizwe na Nyagatare na Gatsibo. Imihigo twihaye uyu mwaka wa 2012-13 twihaye ko tugomba guha ingo 7,000 muri Nyagatare 5, muri Gatsibo 2. Iyo mihigo twarayirenze. Ubu ngubu tumaze kugera mu 6,000 kuri 7 twiyemeje, kandi tugifite amezi hafi ya 5 y'akazi. Iyo uvuye mu karere ka Gatsibo uturutse mu majyaruguru y'intara winjira mu karere ka Kayonza. Ni akarere kari mu masanganzira ya Kigali n'indi mihanda ituruka mu bihugu by'abaturanyi bya Uganda na Tanzania, bikagira aka karere imboneza mu bijyanye n'ishoramari. Akarere kacu kari strategic
ni akarere keza, ni akarere ubona gafite imiterere myiza, ni akarere kakorerwamo ubushoramari mu buryo bwihuse. Ubona ko turi hagati y'utundi turere tugize intara y'Uburasirazuba. Uturutse Tanzania anyura muri Kayonza, uturutse Uganda anyura muri Kayonza, wava ni Kigali ukanyura muri Kayonza. No kuvuga Kayonza ni hagati. Umushoramari rero washora imari ze, wakubaka hoteli, washyiraho ibintu by'ubukerarugendo, parike iri muri Kayonza, igice kinini cya parike. Ubushoramari rero bwakorerwa ahangaha harimo inyungu nyinshi cyane, kuko ubona hamotivatinga, kandi aho hose ahenshi hageze umuriro. Nk'uko tubisobanurirwa na Madame Mutesi Anita, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, amashanyarazi amaze kubageraho ku buryo bukurikira. Amashanyarazi twebwe yagarukiraga mu mirenge itarenze 4. Yarari hano muri uyu murenge wa Mukarange, mu murenge wa Gahini, mu murenge wa Kabarondo na Rwinkwavu, nabyo agace kamwe. Ariko muri gahunda yo gutanga amashanyarazi yagaragaye aho yageze no mu nzuri, mu mafamu yongiye muri za Murundi, yashoboye kubageraho naho utakekaga yuko yakageze, ariko abaturage barayabonye. Nk'uko akomeza bisobanura, ibi byatumye ubuzima bw'abaturage burushaho kuba bwiza. Abenshi baracana hirya no hino, za televiziyo barareba, uko babona yuko aho amashanyarazi yashoboye kugera hose nibura hari ikigaragara yuko cyahindutse, haba no mu myumvire y'abaturage, ubona hari urwego bagezeho kuruta babandi bari n'icuraburindi nta mashanyarazi ahari. Kandi aho yageze abaturage bamaze kugira iterambere ubona rifatika. Ahantu nko mu ishyamba kure hitwa za Kahi hejuru, usanga abaturage barimo bakora inzugi, hari za sodire, bakora ibintu bikorwa ubona bitandukanye, ukabona yuko kuko hari cyari kibuze kugira ngo abaturage bashobora kudevelopinga imirimo yabo cyangwa ibikorwa byabo. Mu karere ka Kayonza kandi hari icyo twita umudugudu w'icyitegererezo, Model Village. Umudugudu wa Nyagatovu wahawe amashanyarazi na Perezida wa Repubulika abinyujije mu mushinga EWASA EARP. Nk'ubu ikibazo cy'amatelefone cyajyaga kitugora, kuko twavaga ahangaha tukajya bita Kayonza, bikadusaba no gutega kugira ujye gucaginga telefone. Kandi mu by'ukuri urabona turi mu gihe cy'iterambere, nk'umuntu w'umusore nkanjye ntabwo nabaho ntafite telefone. Tutaraza hano mu mudugudu ntabwo twabashaga kwiga kuko nta tara twari dufite, amashanyarazi yari ataratugeraho. Aho bamariye kutuzana aya mashanyarazi, ubu turiga neza, umwana ava ku ishuri akaruhuka, agakaraba, narangiza akagenda agasubira mu masomo bize nta kibazo rwose. Tutarabona no mashanyarazi nabaga nka 17, 18. Nyuma yaho tuboneye amashanyarazi wa mbere. Ni ibintu bishimishije cyane iyi gahunda ya leta yo kwegereza abaturage amashanyarazi, cyane cyane abatuye hamwe mu midugudu. Ubu amajyambere ahita yihuta cyane ukayabona. Aya mashanyarazi mu karere ka Kayonza kandi yatumye umushinga wo kuzitira parike y'Akagera hifashishwa amashanyarazi ushoboka. Ibi byatumye ikibazo cy'inyamaswa zisohoka zijya konera abaturage kibonerwa umuti. Iriya fensi ni fensi izadufasha, kuko inyamaswa ije ituruka imbere, urwo ruzitiro ruriho umuriro. Uwo muriro rero ubuza inyamaswa kuba zajya mu baturage zikaguma imbere. Akarere ka Rwamagana nubwo mu mujyi kari gasanganywe amashanyarazi, henshi mu byaro bari bakiri mu icuraburindi. Nabo iyi gahunda ya EWASA EARP yaje ari igisubizo. Tuje mu kigereranyo ingo zigize akarere kacu zifite amashanyarazi zigeze kuri 22%. Ubu twari turi kuri 11. Kandi na gahunda ikomeza ku bufatanye n'ubundi bwa EWASA, dufite gahunda yo amashanyarazi muri centre ya Murehe mu murenge wa Muyumbu, naho ni centre nini yari aho ngaho idafite amashanyarazi. Biramuka icaniwe centre hafi ya zose mu karere zimaze gucanirwa. Kuva rero EARP yaza muri station ya Rwamagana kugeza no munsi ikaba imaze guha abaturage 15,117 umuriro. Muri Rwamagana kandi EWASA EARP yahaye umuriro uruganda rukora ibyuma Stilrwa. Bwana Karemera Emery wa EWASA Rwamagana aranatubwira imihigo yabo y'uyu mwaka. Kuva 2012 kuva mu kwa 7 kugera 2013 mu mpera z'ukwa 6 turifuza kuba byibuze tumaze guha abaturage cyangwa se ingo 6,500. Ubu tukaba tugeze ku baturage 4,800. Turizera tudashidikanya yuko bizagera mu kwa 6 intego twiyemeje tuyigezeho.
ahandi hatatanzwe ni akarere ka Kirehe muri iki gihe gakataje mu iterambere. Uriya mushinga wo gukwirakwiza amashanyarazi mu cyaro ERP ukaba warageze mu karere kacu mu mwaka wa 2011 buryo umushinga navuga ko mu by'ukuri wadufashije kugera ku gikorwa kidasanzwe kurikije ko akarere kacu hari kamwe mu turere twasaga naho tudafite amashanyarazi. Ngira ngo twari tumaze kugira imiryango 1000 gusa hafi n'itandatu yari maze kubona amashanyarazi. Muri 2010 nibwo akarere muri rusange katangiye kubona amashanyarazi kuva bise kabaho. Ariko mu gihe cy'amezi 18 bahise badufasha kugeza amashanyarazi hafi mu mirenge 6 mu buryo bwihuse tubasha kubona indi miryango y'inyongera 8,920 ngira ngo 20 hafi n'itanu. Bwana Murayire Prote aranatubwira icyo aya mashanyarazi amaze kugeza ku baturage ayobora. Mu rwego rw'imibereho y'umuturage uko yiteza imbere ni nako ateza imbere imibereho ye. Urabibonera mu isuku n'inzu ye iracya ukabona yuko amashanyarazi yahinduye umuntu no mu mikorere no mu myumvire ya buri munsi. Mu karere ka Ngoma abafatabuguzi bamaze kubona amashanyarazi kuva umushinga wa EWASA ERP utangiye ni ibihumbi hafi 21. Kuva muri Kamena 2012 kugeza Werurwe 2013 ababonye amashanyarazi bangana n'igihumbi 862. Akarere ka Bugesera niko karere konyine k'intara y'Iburasirazuba sosiyete STEG IS itigeze ikoreramo kugeza ubu. Ntibyababujije ariko kubona amashanyarazi kandi ku bwinshi. EWASA branch ya Bugesera imaze imyaka 2 n'igice itangiye ahangaha. Twageze ahangaha dufite abakiriya aribo bafatabuguzi bageze ku 1,440 n'abandi. Ubu ngubu tukaba tugeze mu 7,000 birenga mu gihe cy'imyaka 2 n'igice gusa. Kugeza amashanyarazi mu karere ka Bugesera byatumye abaturarwanda bitabira kujya kwatura cyane cyane abaturutse mu mujyi wa Kigali. Kuba abantu noneho bava i Kigali bajya Bugesera, bava i Kigali baza Rwamagana, bajya Nyagatare no hirya, nuko ibyo abona yakwifashisha yakoresha mu gutera imbere na hano birahari. Hano ashobora gukora kubera ko amashanyarazi naho arahari cyane cyane mu mijyi mikuru y'uturere. Bugesera rero ho sinanavuga ko hegereye umujyi wa Kigali, hari ibikorwa byinshi birimo bitangira, harimo kibuga cy'indege kigiye kubakwa, harimo industrial area ahantu hazahurirwa inganda zinyuranye, ariko n'amashanyarazi arahari ashobora kubafasha mu gutera imbere. Amashanyarazi kandi aranafasha gukemura ikibazo cy'ingorabahizi cyari cyugarije aka karere imyaka n'imyaniko, ikibazo cy'amazi. Ubundi dufite ikibazo muri rusange cy'amazi mu karere ka Bugesera, ariko nanone network tuyifite mu buryo buhagije. Imiyoboro mu karere kose irakwiragiye ku buryo dushobora kuba turi kuri 80%, ariko ikibazo dufite kikaba ari amazi makeya. Production ni nkeya. Ejo bundi wase yatweretse imibare dusanga turabona kuri 50%. Niyo mpamvu rero hatekerejwe yuko dushobora kongera kuhashyira indi plant nshyashya ikaza muri Kanzenzi none igashingira kuri wa muriro turimo tumashanyarazi tuvuga. Turavuga ko tuzihaza mu mazi, akarere ka Bugesera kazihaza mu mazi, ariko tubonye iyo plant yo muri Kanzenzi. Kandi iyo plant yo muri Kanzenzi nayo no kubera amashanyarazi yiyongereye. Umuriro wahabonetse kugira ngo zira pumps zishobore kuba zakora amazi aboneke. Aka karere ka Bugesera nanone kazongera kabe ikigega cy'u Rwanda ku bijyanye n'ubuhinzi binyuze muri gahunda yo kuhira imyaka. Iki gishanga kiratunganywa n'umushinga PADAB wa Ministeri ifite ubuhinzi mu nshingano zayo. Iki gishanga rero kiri hejuru y'uruzi rw'Akagera metero hagati y'eshatu n'enye. Dukoresha za moteri zipompa amazi y'uruzi rw'Akagera rukayazana mu gishanga mu gihe cy'amazi make, amazi akajya mu gishanga. Ni umushinga umaze igihe hano hafi imyaka 3 ugamije gutunganya iki gishanga. Ndumva ibikorwa bigeze ahantu hashimishije. Iki gishanga muri rusange ubuso bwose ni 1,000 hegitari 1,000. Kimaze gutunganywa harimo hegitari 850 zizahingwamo umuceri. Ni igishanga gihinzwe bwa mbere. Twizera ko muri season 2 dushobora kubona hagati ya toni 8,000 n'ibihumbi 9. Moteri zikomeye zasabaga amashanyarazi menshi cyane atari nk'ayandi akora mu mazu. Ubufatanye rero bwa EWASA kugeza amashanyarazi hano ni igikorwa Minisiteri y'Ubuhinzi ishimira cyane EWASA, kuko
kuko ni umuyoboro muremure wa kilometero 17 twakoranye n'umushinga wa rollout program EWASA nayo bo turabashima cyane ko mu gihe gito cyane uyu muyoboro w'amashanyarazi bawushyizemo ntibyabatwaye amezi 3 cyangwa bamaze ibintu byose kumutungana kubyegeranya bakoze n'umurava mwinshi. nk'uko umukuru w'intara y'Iburasirazuba abyibutsa ngo umuturage azashyigikira iyi gahunda ari uko abyaje umusaruro aya mashanyarazi ku buryo bugaragara, bayabyaza inyungu bajya muri bizinesi cyangwa se bongerera agaciro ibyo bakora, kubera yuko noneho binabafasha kugira ngo bakore amasaha menshi ugereranije nuko byakabaye bigera saa 12 bwije bagomba kujya kuryama. Ikindi Madame Uwamariya Odette yagarutseho ni akamaro k'amashanyarazi ku mutekano w'abaturage. Buri ikintu cy'umutekano kirakomeye cyane. Umuntu yakaba yatinya kuba yahaguruka nka saa moya i Kigali yerekeza Bugesera cyangwa yerekeza mu tundi turere mu gihugu, ariko kubera yuko habona umutekano urahari, abaturage bashobora kwicungira, ariko noneho n'umuntu w'umugizi wa nabi wakwitwikiriye umwijima cyangwa ijoro ntabwo bishobora, kubera yuko habona nubwo haba hari n'inzego z'umutekano. Nk'uko bishimangirwa n'abayobozi bo muri iyi ntara y'Iburasirazuba, kandi ibi bikorwa remezo by'amashanyarazi bigomba kwitabwaho ku buryo bw'umwihariko kuko ari wo musingi w'iterambere. Bonero n'umwanya wo gusaba n'abaturage uretse gukoresha amashanyarazi uko bikwiye, ariko noneho n'ibyo bikorwa remezo dufatanye nabo kubirinda, kuko umunsi tuzaba twabibonye ntitubirinde ejo bikangirika nanone tuzaba dusubiye hahandi twavuye. Twagiye twumva ibibazo byagiye biba nubwo atari hano muri iyi ntara, ibibazo byo kwangiza ibikorwa remezo by'amashanyarazi byashyizweho, kwiba amapoto, kwangiza ibyo bikorwa remezo. Bakwiye kumenya ko leta yabishyizemo imbaraga nyinshi n'amafaranga atagira ukwangana, bo babe abarinzi babyo. Ntibizasabe ko EWASA nubwo bafite abakozi hirya no hino cyangwa se abayobozi b'inzego z'ibanze biruka ku muturage, kuko uzamushuka akangiza ibikorwa remezo byashyizweho cyangwa se ibikoresho bituma abona amashanyarazi ejo azayabura, kandi kongera kuyashyiraho bizahende. Ntituzigere twumva ibibazo by'aho bayangiza, kuko hari aho twabyumvise hirya no hino. Ku buryo bwa rusange imibare y'abamaze guhabwa umuriro w'amashanyarazi na EWASA EARP mu ntara y'Iburasirazuba iteye itya: mu karere ka Bugesera ni 15,258, mu karere ka Gatsibo 12,876, i Kayonza 11,380, muri Kirehe 12,398, Ngoma 20,956, Nyagatare 24,863, naho i Rwamagana bakaba 18,113, bose bakaba bangana n'115,844. Bimaze kugaragara hirya no hino ku isi ko ingufu cyane cyane z'amashanyarazi ariyo mbarutso y'iterambere. Niba rero aya mashanyarazi amaze kutugeraho, ahasigaye ni ahacu. Mutura Rwanda, tera imbere kuko ufite ibyangombwa by'ingenzi kandi urashyigikiwe.